Polisi yo muri Kenya yateye ibyuka biryana mu maso amagana bigaragambyaga mu murwa mukuru Nairobi. Muri aba binubira ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubwicanyi bwibasira abagore harimo abafunzwe. Muri Ghana uwigeze kuba Perezida John Mahama ku mugoroba w'ejo kuwa mbere yatangaje intsinzi yo matora yarushijemo amajwi umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi kuko yabonye 56 kuri 41. Perezida wa Botswana Duma Boko yitabiriye umuhango wo gushyingura Pitsenge Gauberekwe. Uyu yarahagarariye ubwoko bw'ahakomoka mu gace ka Karahari yabayemo ubuzima bwe bwose nyuma yimukira ahitwa New Zade aho leta yari yaravuze ko azashyingurwa. Isosiyete y'Abashinwa icukura amabuye y'agaciro muri Kongo muri imyaka 8 yaguye ibikorwa byayo mu gace ka Okapi kari gakingiwe na ONU mu rwego rw'umurage bikangiza uburanga bwaho. Muri Gambia abaturage bo mu gace kitwa Ghana Town bakora uburobyi bahanganye n'ikibazo cy'amategeko ababuza kubona ubwene gihugu kabone n'ubwo bahavukiye bakanahakurira. Babangamiwe gusa nuko ababyeyi babo bakomoka muri Ghana.